Silheipungda akhoi oza singi outing ni ngasi so ma thengnare anta hai toramo hai to au yam kui di unada ba kitchen yum gidang jeli gadai jakhrage famse yam phajai mathang sum charake yengbiyo wow view se phajare se hi ros hi ha video ni mi be manangbo mapuju nambige mapuju nambiyo khosi Mapu marol ang tangkang diro o. May do no. Di mafam se kamay tawi ko di. Silheipung. Ako'y mamangda ahum lang tilakre ko. Ako'y lakre. Ahum lang lakre adu matung after so many years ay taring. After lan matung do dinahan ba. Tung corona ay matung da. Siya mong la yam nungay. Sona ba? Maya ako sera ke. Horen debut maya ako sera ke adu kamay tawi yeng asam na zuak ta. Hasi among chamugi ge. Sibu ha phasa don laye. Namage hoji adu chamugi ge. Horen among maya. Horen among maya nam ulage wow beautiful. Koy hozik breakfast tawkhige. Breakfast ki time kai ko jana ai lang bada loiraban. Hao hoi breakfast tawnari kai fajabi ne se fajadreng mayam habiro ko film kum ya bani sosom na so san le siêu mang se aina YouTube thagakani kira lai se Nanti si push lagi lagi. Ani tu oh. Mana nang kami nai nang apa yang itu nak. Sina assistant headmaster. Madam Rose lagi hoge. Group ne. Madam Rose lagi. Group song ne. Ako'y loy na. Sana pinayana group song bersama. Video. Saya yang hayu bagi atau tamat satu ini lan bayar orang semua yang bagi atang bodoh share tahu agak dong kami nasi. Ayo kamu lagi saya yang kata. Cek yang betul nak akan kamu dia. Lakam supervisor na fasabi siya yung nasusapo ay. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is just to ride in a one-horse open sleigh. Oza suna ba siya sa labo mo ito? Sagsari, sa insang suna hawki. Sakto bahay rasa dalay hak sa patare. Ito nga ang mukha pe. May itong dala ko yun. Nambige kay kuy lay sidi. Ha. Hoy nang Fazana enjoy tawnakhare khuyna hojiti yum hanbagi tansa yoksale yum halamdai gi ngainari ni